Fim de semana, né? Essa fim de semana a gente vai ver. Fim de semana? Ah, eu recomendo para o município de... Município de ver. Munisipio Ainaro. Né? Ah. Essa van turismo capaz de querer. Fatin turismo Fura, Capaz. Então, saya tegas. Okay, let's go. Happy weekend! Let's have fun together. Hi, good people sira. Dia kelai. Spero good people sira iha condição dia det. Pai di sang ohin lorong, ami se pasa weekend iha Munisipio Ainaro. Ainaro mak município ida husi Timor-Leste, localiza iha parte central Timor-Niang, nebe inclui husi conjunto forro nebe as, iha município nerasi localiza ho forro tutu nebe asliu Timor. Município Ainaro honha natureza nebe diferente ho município Siracelo, tama ho maior parte haleu ho forro. Município Ainaro, maioria na cono mos ho fatin turismo comunitário, no fatin histórico nebe uluk português sira estabelece sira nya autoridade. Good people sira, tuir mai, ami seba explora fatin turismo iha município Ainaro. So, na fate acompanhami. Tisia, Fatin ya los, Tisia, iya gaya terlalu, iya nih bah, iya. Fatisi nih bah nih, bini bah nih. Ih, kayaknya sih. Wah, sih bini nih, kepaso nih. Happy weekend, let's have fun together. Olá, good people sira, sermor kolhal, Tisia Aurora, nang ite he kolega ko. Hau naran Jose Alvaro, by the song lorong nian, hau ne belum Tisia, saya maluk, good people sira. Weekend iha Munisipio Ainaro. Longe de mim, people. So, good people sira, nessa ito tatene kata, Munisipio Ainaro, na kono ho fatin turismo nebe mak famoso tebes iha raidobe in Timor-Leste. Good people sira, how sendi kata good people sira mo sa tena ona, the down ne, how zeze, iha ona fatin turismo ida, hanaran, Docomali. So, good people sira, curioso, na fate acompanhar. Follow. Tisia, Fatin vai ganhar los Tisia. Vai. Okay? Malirin. Let's go. Sayang. Oh ini tene mana kita mestralos la cuida. Good people, idane maka fatin turismo Docomali. Fatin nebe honi nia beleza fresco, mata, no be nebe mos, no malirin tebes, nebe hamaluk tebes weekend ohin lorong nian. Ya, good people, antes to fatin be mos Docomali, nebe na kono obstáculo hanesan dalan, no fato, no mota nebe extremituan. Karik lorong rumah, good people sira mai visita tem que cuidado an. Nebe senti contente teves, tambah ho extreme nebe acompanha paisagem furak, no capaz, ho ambiente hikmatek nebe atrai a minha mata, ho di la senti kolen, ho di bele hare fatin turismo Docomali. Ya, oke.
Good. Wow, Careful. careful. Very beautiful. Yeah. Yeah. Hard work to get here. Yeah. Ah, yes. Yeah. You don't even look like you're sweating. Oh, thank you. Thank you. Okay, Bye-bye. bye-bye. Ito, para like, ano mo, rin yun. Kaya halo. Nandura. Wow! Yeah. Ay, gala! Yay, guys! Ito na yung maka air terjun Doko Mali. Hi, Yeah, guys! happy Weekend weekend. was the fun together! Saan diretso? Saan? Happy weekend! Let's have fun together! Good people, ida nema ka aminha atividade iha dokomale. So atrai tebes ami ho beleza natural no hakmate, ho de harefati furak, ebe maroma cria iha mundo honye beleza natural, ebe lori ita mai visita fatinane, ho contenti, honye bem no mosh, no maliri, no ita bele reflexing itania Hanoi. So good people sira, na fati acompanha amni weekend, tambah hao zeze, seba visita fatin turismo Siracelo, nebe conhecido iha Munisipio Ainaro. Happy weekend. Let's have fun together. Dizem são yung sentimento weekend here do Comalin. E há no sentimento, sente contente também pelo passe no weekend here do Comali e agora dá também fali visita e a fatin turismo sagrado ida e a Ainaro Manutasi. Gosto ni. No iya pating sagrado rinemos cada vez a comunidade sarani Ainaro Ansira cada vez mais sai na oração ne e gusti fati sagrado refere. No good people sira curioso na fati acompanhar. So guys follow. Matena ko sa mga So guys, ida na maka fatin sagrado, fatin turismo, Fatu Maria. Sim, good people, no tuirmai, how zezemos, saya amni oração e a fatin sagrado, né? Pois a miruamo sai foto, no hari view husi fatin sagrado, né? So, na fatin acompanhado.
Good people, wengira halo oração ia forro leteng, senti hakmatek tebes, tambah haleho forro, no abu-abu taka, no fresco tebes. Good people sira, ia forro letem Fatuk Maria, itabele hare Ainaro Villa, no forro kablaking. Munisipio Ainaro ho natureza ambiente nebe hakmatek tebes. Galo so, Ay, fatin fresco, fura, hakmatek. Kita saya foto ini kita. Kita hari ini paisagem fura close. Review hakmatik lo so. Kuis Hakmatek ya tebes. kotu, grupis. Ya kotu, Kuis acompanha o besra. abu-abu Abu-abu takarai. takarai. Contente Contente tebes lo pele fui. mai visita patin sagrado Grado que de eles mim. needem. Estamos muito contentes los pela sai na oração. Para durante tinha problemas também. Si dili te pelo mahatoi ya munisipio Ainaro. Okay, good people, siya hotu idanema ka aminya weekend iya fating sagrado Fato Maria, afirmai hauzezemos sebatang fating turismo ida Ia Ainaro Ainaro Villa. So good people, na fate acompanhami. Follow guys! Happy weekend, let's have fun together. So guys, agora dedau how hozeze ia jardim Ainaro Villa. Zizi Galon, Ainaro Villa, Ainaro Villa. Wow, so perfect. Perfect village. Beautiful village. Place. Jardim. Jardim. Campo. Agora bola. Agora se deu bola muito assim. Bele. Caminhei rua selau Halimar conversa no resolvem no labarixira Halimar basquetebola no tebe bola no sai boi. Furak no copas tebes tama município Ainaro e a jovem labarixira contente tebes halal atividade. So guys, ia jardim Ainaro Villa ia mos monumento português no mos monumento Indonésia. Será? Patini Galo so. Patini- Villa. Será jardim be Ainaro Villa ni mani. Oh? Iya, Oi, jardim também. dan villa mana? Nga paso siya kiram be. Será? Ke kanto ni. Não torci ko ahil lakang ni Galo. Agora ni jardim. pro mai ni mai de lorai. Lorai, sabe. abu-abu takarai, udang. Dia do Piposira, depois de Idane,
Amiru às vezes sempre visita fatin turismo nebe conhecido Tebes. No fatin turismo idane, ema sempre ba visita. Curioso fatin referene. Good people sira, acompanhe na fatin am new weekend o in loro. Happy weekend, let's have fun together. So good people sira agora dang ami iha fatin turismo kilelo. Ba ohin lorong nian ami sem ba hasai foto no Haris. Lo, Haris iha be kilelo niya. No, so good people sira curioso na fate acompanhamos. Fala guys. Hai be menino tu sisi ini. Bisa behida ne. One be mata. Be muris kari. Sana ini be mori. Kilelo ni tumbak rai. Tumbak rai ni ban. Tingka pas teve furak teve. So good. Be mo fresco teve. Fatin mus fresco e agora nem Haris darão hine ba. Labarik sira jovem visitante sira agora barbarak ne ba Haris ne ba. So good people sira idane mag fating Kilelo. kilelo. So, follow guys. Be fresco beni be fresco garo. Fatin Ya, furak. galo, Zizi. Oh my gosh. Apa yang primeira vez mãe não senti excited teve. Harus ini be fresco. Okay, Ya, Zizi ori na mai. Barak lo sabar sini ba ne mak sweet. Haris gale. Haris ga. Ai. Oh Haris ga lah. Haris ga. Ai mai te dog do. Isi dire mai do. Guys, idane maka fatin turismo nebe emahanaran kilelo. Honi natureza nebe mai ho paisagem capaz, hagmatek no furak tebes, ho be natural cor azul no mos atrai tebes how hozeze. Happy weekend, let's have fun together. Good people sira auto idane mag fating be Be kilelo. kilelo. So guys, furak the mais. Agora kita oh Haris. Hah? Si Haris ga lah. Haris ga. Okay. Agora kita di sini be. Ahora dali Haris lah. So good people, firmai acompanha ano Ania. niya aktividad Ba, Haris oi, iha ya, be be kilelo. kilelo. So, follow guys. Pana. So guys, enjoy Tebes. Tama vele may pasa weekend ihane. Laos amidate, may be mos iha visitante siraselok, may pasa weekend iha fatin turismo bem natural kilelo, hanesang Haris no hasay foto. Fating ne ema sempre may visita heladet, laos iha fin de semana, may be ema may visita lor-loro. No fatin bem natural kilelo ne, recomenda Tebes bago tipo sira, gostananing no Haris. Happy weekend, let's have fun together. Okay, good people sira hoto idane mag edição ikus ba weekend iha Munisipio Ainaro. No na fatin fuhano im bagut pelo sira karek mai visita ya itu na fatin turismo na sang kilelo. Na fatin kurerita ni fatin turismo irane, la blesoi foi arbiru e
bela atrai na fatin turista si rai larang no mos rai liur. No, lori kiba tomak nebe bisa moto iha program ida ne. Lalu hato obrigado e adios. Adeus. So anyway guys, ida nema kanini norohamba amini viagem tomak desde Horseik iha Docomali, mai Fatu Maria, Ainaro Villa, na ohin iha Kilelo. Ida nema que edição ba programa Happy Weekend, viagem nebe furak teves, viagem nebe na corno ho contente nok solok, iha fating nebe mesak furak. So guys, ita soro malo fala iha next episódio, tama next episódio, ame seba explora fating turismo iha município Manufahi, solalika lako oportunidade no momento furak sirane, acompanhar a fatin a minha viagem e a programa Happy Weekend. Let's have fun together. Ciao!